Pozdrav YouTuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Kao što sam rekao na Facebooku, danas ćemo da uradimo food review 4 najpopularnijih čokolada što se prodaju širom sveta. To su ove 4, Twix, Snickers, Kit Kat i Mars. Danas ćemo da ih ocenimo, da vidimo koja je čokolada najukusnija, koja je najbolja, tako da krećemo. Evo, znači napisao sam ovdje na papiru neke stvari koje ćemo da ocenjujemo, da ne bi bio samo ono za ukus. Prva stvar koju ćemo da ocenjujemo to je pakovanje, koje čokolada ima najlepše pakovanje, izgled čokolade, miris, ukus i kalorije koje sam već izračunao. Čokolada sa najvišim kalorijama je Kit Kat, ima 521 kalorija, a čokolada sa najmanjim kalorijama je Mars, 452. Tako da oni uzimaju po 1 poen za Kit Kat i za Mars. Zašto oni uzimaju po 1 poen? Pa ako ste mršavi, onda je zdravije da jedete ove sa više kalorija, a ako pazite na dijetu, onda je bolje Mars, ima manje kalorija. Idemo sad dalje da vidimo koja čokolada ima najljepše pakovanje. Znači evo prvo Twix, ima ovu boju, ništa posebno, meni je ova boja, mogu reći slobodno, onako malo dosadna. Snickers, isto i one, ništa posebno, ne volim ni ove boje. Mars, crna boja, ništa posebno. Kit Kat, evo Kit Kat mislim da je malo lepše pakovanje, ima lepših ovako ovih logo na njemu i boje su ovako lepše, znači ide 1 poen za Kit Kat pakovanje. Idemo dalje, sada idemo izgled, da vidimo koja čokolada izgleda najlepše. Evo prvo Kit Kat, vidite stavili su ovako lepo logo na čokoladu. Twix, opet dosadno, ništa posebno. Ovo je Snickers, malo lepši od Twixa. I ovdje Mars, slično kao ove ostale. Opet Kit Kat, mislim da ima lepši izgled čokolade. Ajde sad ćemo da vidimo i unutra kako izgledaju. Da vidimo kako izgledaju i unutra. Evo prvo Mars, vidi se ova karamela. Evo Snickers lepo izgleda. Evo vidi se ovaj kikiriki. Idemo Twix. Evo kek se vidi, karamela. Dobro. I da vidimo i Kit Kat. Kit Kat ništa posebno, nažalost. Lepše izgleda ovako. Ovako izgleda lepše. Unutra ovdje ništa posebno. Tako da ovdje 1 poen uzima najverovatnije Snickers. Idemo sada miris. Čokolada se ne osjeća puno, više se osjeća karamela. Dobro, ovo je Mars, idemo dalje, Snickers. Snickers ima malo jači ovako miris. Osjeća se kikiriki. Da, ima jači miris od Marsa. Da vidimo Twix. Ništa Twix. Malo se keks osjeća, ali vrlo malo. Čokolada se skoro uopće ne osjeća, miris. I za kraj da vidimo i Kit Kat. Kit Kat isto kao Twix. Ništa, znači ovdje uzima opet Snickers, ima najjači miris. Znači ide još 1 poen za Snickers. I sad ćemo da vidimo i ukus, koja čokolada ima najbolji ukus. Krećemo prvo sa Twix, zato što nju najmanje volim, zato što ima ovaj keks. Nije samo keks, nego i karamela. Ništa, meni se ne sviđa Twix. Idemo dalje. Ajde, uzet ću sada Mars. Isto ima ovdje karamelu. Ovo drugo ne znam što je unutra. Malo je bolje od Twixa, zato što nema ovaj keks. Ali slično su, mislim da su jedna i druga su loše. Idemo dalje.
Ajde ovako celo. Za sad je KitKat najbolji od ove dve. Da vidimo i Snickers, moja omiljena čokolada. Baš je tvrda. To zbog ovog kikirikija. Ima i karamelu. KitKat je najbolja čokoladica od ovih 3 čokolada. Ima baš dobar ukus, sočna je, nije suva. Iako ima ovaj keks, očekivao sam da će ovo biti suvo. Ukus. Da vidimo ko je pobedio. Snickers ima 2 poena, KitKat ima 3, Mars ima 1 i Twix nema ni 1 poen. Znači to je to neko moje mišljenje ljudi. Na prvo mjesto je KitKat, ima 521 kalorija, zbog toga je najverovatnije najukusnija, zato što ima više kalorija, nemam pojma. Čitao sam negdje, ako hrana ima više kalorija, to znači da je ukusnija i da su bacili više stvari u njoj. Ništa ljudi, to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se vam se sviđao. Napišite vi u komentare koju bi čokoladu stavili na prvo mjesto. To je to. Vidimo se na neki drugi klip.